Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya silchar tuilian tuar te chom dol na Mizoram hun sang sang atangin pek mek ani tukin the COVID-19 de hun hria thar berami somli pakhatin hrian kai ti mu chu ani Prime Minister Narendra Modi chu Munich khopuan in hnia cham chungin G7 summit atel United Nations General Secretary Antonio Guterres chuan khovel chu tram se tak ma chon theidin hun ading mekati silchar tuilian tuar de chom doln atana poimo tak pakhat tui thiang hlim in turpe turin Mizoram sarkarin hma la mek he hmalak nei DMNR department Mizoram Police PH department Kolasip DC le Vareng civil SDO 10 hma lainan boy pui mek ani DMNR department hmalak na im medium tanker pangal HMB tanker pakhatin Aizawl atangin silchar panani a First air tanker lian pakhatakal boka Vareng te PH line mi tuen choi thla anga silchar an pan puile don ani hengte baka hian nimin pi akhan PH department pick up panhi le 407 pakhatin silchar deputy residence commissioner nena tui thiang him anojuk da to a tuiletar sangni phur FC tankerin asam sarkar wa manna semturin tui thiang him phur thakani to bok Mizoram atanga tui thiang him phur tu te hi asam sarkar official ten thata ken lo dong song zelani silchar tuilena wanga me point tui thiang him tlachama har sana an to mek chungchanga chief minister puzoram thanga chuan nimin khan asam chief minister himanta biswa sharma phone in a bia a Mizoram chuan puyain huam thu shirin hmalak dan tura ruam mana asam chief minister chuan anlom thu lo soin kachar DC lo biak tur thule atu lang ruam mana siam puya lo dong song tura alo shil tur thuin lo changani pon to angin central way me bultubin silchar khopuya cheng tuin tur ngei to tele ngei mai theidin hna ding te tan in rini liam ta kham tuin tur lir thei som pakhat phur thon thak alo ni to ani nimin khan Mizoram Senate officer thu khom chu silchar le chhevela tuilen tur mek ti tran puinan cheng noi riat pek arem ti boka tran puina sum hi Senate moderator Reverend Dr. Vanal Nga kale secretary Reverend ZD lalma chuna ten kachar DC kota an hlan don ani Chief Minister Puzoram thanga nimin khan National Institute of Technology Mizoram Convocation voi nga na Aizawl ka pabot chai amhan pui kumsang ni somni pakhat academic session degree pass suak kumsani sompruk som pasari le sani som pasari sompret betcha undergraduate sani som pakua sani somhne postgraduate tele doctor of philosophy PhD tenhena degree hlan ani chief minister chuan graduate tharte chu an kalzela tur engpo thangse indiaram economy a than cholai taka graduate ani awangin rem chan tamtak antan ain chhopti hre an thiamna te churam le mi puitan tangkaya mangzel turin acha a an kalzela tura theito pan chu chon hlotlinna an muzel thei tur thua soi NIT campus nget thatak an nei thuai du sak thu soi bokin an technology thiamna mangtang kaya environment nen in rem tak green NIT campus state dangtan po enton tak an siam nge be sei thua soi ni Mizoram Commission MOC chairman Dr. Vanal Tranpoy point he huni man puya convocation a hian civil engineering computer science and engineering electronics and communication engineering mechanical engineering le basic science and humanities department atangin bachelor of technology Master of Technology le Doctor of Philosophy zirlai lo tingza somni pakhaten hena degree hlan ani a amuna zirlai songa panga chuma ani ngei kalin degree hlan ani a zirlai somruk parukte ro chon convocation ni amuna ansim theilovani department ina zirlai ti thaber theu mi pasari hena gold medal hlan ani bok tuk ina COVID-19 de munche tharbera mi somli pakhatin COVID-19 kai ti mu chuni a red test atang mu cho somli le ZMC RT-PCR pakhatan ni a darkar somni pali lem de chungin mi pakhatin a thi pui le bokani sample test zong za jahni somsari pani zinga za sompanga point pakhatan positive a tuden muna chikai to zong za thi nuai ni sing ni sangriat zakwa somli panga anni a nuai ni sing ni sangriat somnga pali en kol damani to a en kol lai hi za somret paret omin mi za sari pathumin thi pui to ani mithing sang khat zela positive mu chho to za thi zanhi paret ani a mi noi khat zela COVID-19 na wanga na chan to za thi somruk pathum anga chut ani Governor Haribabu Kambam Patian Nimin Khan achena Aizawl Ras Bhavana Nabard ho tu te akoma he huna hian Mizoram Nabard GM Prasadara le atho puiten Mizoram chungan mulak na sarkar bank le mimal ne an tho na ba ka thil poimo ni an hriate governor hena hinan thenani governor to Nabard in Mizoram hasona tura mulak na poimo tak tak te thona tura suma puk tir thin chulo momati thuwa soya Nabard in sarkar mi mal thopui tam takane ti ashia thu te soim Mizoram hason atan thok tu tangkai tak ni sunjom turin Nabard na thok tu te chu aso mani
governor chuan lo nei le a kai hnoi huanga hmalak na te chu na sajok a tran lak pui an ngai ni a hriat thua soya a bikin ar vul tu te le sanga khoi tu te tran pui konga na bar chu na sajoka luang chhok turin a somani pu prasada rao chuan na bar chuan Mizoram sarkar hmalak na te chu Rural Infrastructure Development Fund RIDF kal tangin tran pui na suma puk tir thin ti a soya RIDF noya hian thingtlang hun sang sanga ama mo tu te tan kudam bungrua le thil da khol na in kun thak tu te izona hmanga thil tangkai siam na le poimo dang siam ani thina ti a heng ba ka hian mi mal le bank te po an hmalak na tan suman puk tir thin thua soibok ani na bar ho tu ten report an pek dan chuan kumsa ni somni pakhat somni pahni chungin Mizoram Rural Bank le Mizoram Cooperative Apex Bank te hena refinancing angin cheng viable cha som panga puk tir ani a hemi hun chunga tho hian state sarkar hena RIDF noya cheng viable cha thum som pakhat puk tir ani to a sarkar puk tir to za chu cheng viable cha sang khat zakwas pasari ani a tuna hian he sum mang hian project zali som ko panga tho me kani a sum la pek chholo cheng viable cha zali som lia oma sum la pek chholo pe chok le thei tur hian project then khat chu chak joka kalpuya ngai ni ti tarlan ani Chakma Autonomous District Council CADC Executive Member Tana Ruat mi pasari te chunimin khan rin aman thutem tira laklu anni CADC M30 hi Kamala Nagara CADC Cultural Hall Longklai DC ayo in chongte civil SDO Dr. Manesia Khamei Chawan alalut ani EM laklu na in khoma hian CADC Chief Executive Member Buda Lila Chakman Duria Dan Chakma cho Deputy Chief Executive Member Tana Ruat ani thua puanga Sarkar in obnala in rel bon atan Deputy CM hi nei atul thu sein hun kal towa Deputy CM anom thin lo awangin an na tho tur hi mi sang sangin anlo thok kwal thina CM zin bo hlanin thutluk na dik siam konga le sarkar kalphung dik zo na konga du thu samlo thil a thleng thina ni ati lakluin khoma zon huyan executive committee siam thar chuan Kamla Nagar tol chung kong puite fangin tun nai ro suna saina ti chiate thom thaddan tur en kol ngal ani tun nai ro suna sa wanga tut lui lian chuan dap cho khwa chung ko engemaw zat tut kama nula ti chena sa hle tut lui lian hian lui kama huan thai chin na nula ti chena sa hle a tut lui kama om dap cho khwa te nul siam chu achim chede ovek nei in ma mita kan correspondent chuan soya dap cho khutlang ho tu ten kan correspondent anthil dan chuan tut lui lian hian chung ko somni panga te nul tin somni pakhat mun vela ti chia a tuna hian tut lui lian hi kam to ma se nula thai te chu achede oveka chung ko tam tak ezon na achiat pha ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl changa puan ani Prime Minister Narendra Modi chu Munich khopin in hi cham chungin G7 summit atel session ni in hun manani a session ma sajok climate energy le research lam soi hona thu soim Prime Minister Modi chuan Indian siglesa siam thana turte energy thiang hlim ne turte nun phung research le khovel nomjok semna tura ma alak na te atar lang ani session panhina hian food security free fair ka che na do chungchang mi pale me chin tuklana le me puiro rena democracy lam soi ho ani United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan khovel chu tramna satak ma chon theidin hun ading me kati Uniting for Global Food Security Ministerial Conference Berlin ne he thui soim pu Guterres chuan kumsang ni somni pathum lo thleng tur chu kum chetak ani theiti soin khovel puma choi tur kam khop tak chamna anasetel telati a UN Secretary General chuan Ukraine in dona chuan khovel harsna to mek sile sa in thak na sa coronavirus shileng le mi hausa le the in kar zaw ta zel chu atina sa zual ti soin mitam tak tan chu kham khop mu zolo na a thlenani atibok Chanchinthar serti topnan atang pui sil chara tuilen tur chom dolna Mizoram hun sang sang atangin pek me kani tukina COVID-19 di mun sia thara bara mi somli pakhatin rian kai ti mu chu ani Prime Minister Narendra Modi chu Munich khopin hi cham chungin G7 summit atel United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan khovel chu tramna satak ma chon theidin hun ading me kati chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani